Bouya, Sassou. Regardez chez les autres, vous voyez là, hein? Ça c'est un collège, hein? Hein? Nous sommes au collège ici. Et les petits sont très joyeux, ils s'amusent. Voilà une piste en forme des élites. Vous voyez, hein? Bouya. Ça c'est un collège, c'est-à-dire ce que nous appelons les CG. CG. Ça sont les CG du Congo. Hein? Mais ici, là, c'est comme ça, les CG. Ils ont des terrains bien, voilà. Les petits jouent, ça joue au ballon. Et nous sommes à 20h du soir. Et voilà, donc tout le petit s'amuse, vous voyez. Et ça coûte rien. Ce que vous avez été incapable de faire au Congo, de donner la joie. Mais vous voyez que tout l'argent que vous volez, que vous venez investir dans ces pays-là, mais ils utilisent dans l'éducation de leurs enfants. Vous voyez, ça empêche que les petits vont dans les rues, devenir les bébés noirs. Voilà, ils sont là dans les activités. Et voilà, c'est comme ça ici. Hein? Il fait nuit, hein? Mais regarde comment c'est éclairé. Tu vois, ton terrain de Kintélé là n'est même pas égal à ce stade-là. Tu vois, les petits tapent au ballon. Voilà, Sassou. Sassou Nguesso. Tiens, dis ça, Mlangue. Betu zonza nange kenge kaka mutu ya mpamba. Nge yani bet metala nge mekwenda na Ruisi kuna zoba ya nene. Inge kwenda zonza na baruisi. Nge kwenda babwala nyoso mengele na sala même pas translation. Nge tala babwala mpangi faso ya keleve. Kia di ming samna beno buya. Beno ke vutula mbongo ya Kongo nyonso beno meku yiba. Ben mezaba. En réalité, il n'y a qu'un dictateur qui est coincé. Hein? Il est coincé face à un peuple furieux, un peuple qui n'attend que le moment pour aller pour Bakayani. Ce n'est pas ni peuple le Congo qui est coincé. Le dictateur me zunga na bainza nyonso mambo to ya kukangama. Banzila nyonso ya kukangama. Dictateur qui na kusosa banzila, yani na kukanisa tike ni yani me coincé peuple, ni yani moski ya kukangama na kati mutambu. Ni façon ina. Donc batata na mama batubila beno que mambuke ya kuyela awa. Mambuke ya kuyela. Dictateur qui a kukangama na gacha mutambu. Yani na kukanisa tike ni peuple congolais qui a kukangama na gacha mutambu. Non, batata na mama bavuna beno ve mambuke ya kunyenga. Yani nina kuna tubile na mberi Martin ke zunga na kima mwesi ke basika kuna ve. Batata na mama beto kutata meno. Lumbu ke kuiza betu ke kutuma na beno yiki beno ke kusala na kuningisa bwala bentala na Chili na Chili mfumo ya bao mais augmenter ba ticket ya métro ya quelques 5 kaka elle mais augmenter peuple nyonso ke na nganda na Chili kuna na Santiago ba bwala nyonso ya Chili kuna peuple ki ya kutelama ba mesala voanzi kuna mais peuple metelama ba syndicaliste ke na manima ya bao na Chili kuna mbongo baka kuzwaka yao na mine ya cuivre yake ba compagnie yalu ba travailleur pe ya compagnie na bao nyonso meko kota na grève depuis ma zone yake na kuningana kuna mfumo ya bao meko tubati moke yirika mo ba mambo ba population même manga ba metuba que il faut yandi kukwenda ben metala peuple ya mayela na Congo ben ke vena ba syndicaliste metu kuzaba mais beno ba peuple fu beno kubaka décision ya kubingisa bankadi mpe mitanto mikuyu bake baikwa na Chili kuna elme basisa arme ya mvimba bambulumbulu nyonso ya yani meku basika na nzila na kulanda basilia mais peuple nyonso kia kutelama na ngbengi ni faso bake zonza ka peuple ya ngolo ba nyonso meza bati me bambulumbulu meza bati munu muke kuzwaka salaire ya ikwa babane ya munu ke na mpasi mune na kubula peuple ya mundu ve donc bampangi kuna na Chili ke na kuningisa bametu wake mfumu ya bao inafo yani kwenda bakena nsatu ya yandi ve yani meku beno na Congo yani meku kanga beno ba train nyonso yani mekanga ba train nyonso chemin de fer yani meku kanga yao muntu inake kufuaka ba compagnie nyonso dingadi mpe ba mutantu mukuyu tala kwafu yani meku kanga beno ba train nyonso yani me kukanga babisalo nyonso beno ke kuna beno ku vinglaka nzambi ke kusala ve singe kutela mave tata na mama
nkade mpe mamutantu mukuyu kena kujiba mbongo ya bwala ngeke na kubulia na maboko nzambi ke kusala ve nikura betu ko tubona menu ko sibenu ko kuvigula nzambi na kusala asiki mpia benu ke tala yani ve fo benu kutelama bampangi na shiri kena kuningisa peuple kia kutelama na nganda na banzila bametuba ko mfumu ina fwan kwenda me mfumu ina ke kwenda parce que yake bambanza nyonso babwala nyonso ya shiriki ya kutela bametuba ko bakena nsati yankade mpe mamutantu mukuyu ve ni faso ina betu kuluma na benu batata na Congo beno kukubama na bilumbu ke kukwisa betu ke tubila beno yiki beno ke kusala beno kukubama beno kuna kukubama bampangi ya diaspora pe beno ku préparer beno kukubama betu kuna kusala betu kutela meno yaime kuma ntangu na Congo beno kuna mutu kuna kufa bisalo nyonso beno ke kaka kuna mutu kuna kuyiba mbongo beno ke kaka kuna wape mutindu ya peuple ya mutindu ya betu kutela meno ya kulosa nkade mpe mamutantu mukuyu mambo vanaka na muna kutuba na mpipa ya bubu yai vanaka kaniyina na kutuba na meno aba mpangi ya shirike na kuningisa bakena kusosa lusalusu bametuba te mfumu ina fuyan kwenda ebeni menekena kulala bapongi mutu kena kufa beno na shiriku na bakena ba metro ba train kena tana ba kuro ina bakena ya kuna ba compagnie kena kusala yalmetuba même que yanke augmenter ba lufuta mais ba bantu ya shili metuba ke ve tango mekulunga yani kwenda peuple metelama lem peuple ketelama ka ata mukuyu mosi lena kulosa peuple ve ata minduki lena kulosa peuple ina ve ni mutindu ina bete kulomba beno na Congo beno kuvana na boma ve boma meku changer côté boma meku na côté ya bao beno kutelama kaka si beno kutelama kintwa de babwala nyoso bampangi ya bitu nke sala na babime ya pitilo ikuna beno kuvana kintwadi beno kutelama beno nyonso mutindu mutu mosi beno ku compter bena ba syndicat parce que ba syndicat nyonso ya Congo qui corrompu que sala kasam na sasungeso donc beno si beno kuvana peuple mosi beno metelama kintwadi nkadempe mamutantu mukuyu ke kuningana nke kukwenda beno kukubama betuke na kukwiza kaka beno lala mbote kaka kilungu ya kaka betuke sala pe video ya na lingala ya ke bana mbasi allez mbote mingi